Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1 tubahaye mwiriwe ndetse tunabifuriza kugira amahoro ava ku Mana Nyagasani. Ni buri musha kuri channel yacu turakwibutsa gukanda subscribe kuri Kabara TV1 ndetse nk'ibisanzwe njyewe mumaze kumenyera nitwa Nkomezi James Dodo. Reka tubabwire itangazo MRDP twirwaneho ishize hanze yamagana byimazeyo ibitero biri kugabwa ku baturage b'inzira karengane batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Itangazo rero rigenewe itangazamakuru nomero 003 ryo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Muri iryo tangazo MRDP twirwaneho yamaganye yivuye inyuma ibitero bya drone byagabwe ku baturage n'ibikorwa remezo by'ubuvuzi aribyo bitaro byo mu duce tw'Irundu na Karingi muri Minembwe ho mu misozi miremire ya Ho Plateau mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wa MRDP twirwaneho uramagana wivuye inyuma ibitero bya drones byagabwe mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 byibasiye abaturage batuye mu mihana y'Irundu ndetse na Gakenke. Ibyo bitero byabanje gusenya ibikorwa by'ubuvuzi cyangwa se nyine bitaro nkuko bamwe babivuga mu gace ka Karingi gaherereye mu burasirazuba bwa Minembwe, bikozwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi arico FADINEB. Nkaho rero ibyo bidahagije mu ijoro ryakurikiyeho ryo kuwa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu nabwo iryo huriro ry'ingabo ryongeye kugaba ibitero byibasira abaturage barimo abana n'abasaza ndetse n'ibikorwa remezo by'abasivili birimo ibitaro, amazu birasambuka cyane. Kandi aka karere ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kakaba kari mu bihe bikomeye by'icyorezo cya Ebola. MRDP twirwaneho ivuga ko ibyo bikorwa bihabanye bikomeye n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, cyane cyane arengera abasivili mu bihe by'intambara. Uyu mutwe ushinja ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuba aribo bafite uruhare muri ibyo bitero byagabwe n'irihuro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi. MRDP twirwaneho ivuga ko ibyo bikorwa biri mu mugambi wo gutoteza, gutererana no gukomeza kwibasira cyane abanyamurenge n'andi moko atuye muri ako karere ka Minembwe. MRDP twirwaneho kandi ivuga ko mu gihe abaturage b'abanyamurenge bakomeje kubaho mu kato ko kuba batabasha kuronka ubutabazi bitewe n'ikorwa ry'iryo huriro rishigikiwe n'ingabo z'u Burundi, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kongera ubukana bw'ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi abaturage basanzwe babayemo. Uyu mutwe uvuga ko ubwicanyi bukomeje kugaragara hafi buri munsi bufatanyije no gusenya ibikorwa remezo, bikaba bigaragaza agasuzuguro gakomeye k'ubuzima bwa muntu. Hashingiwe kuri ibyo byose MRDP twirwaneho irasaba ko hakorwa iperereza mpuzamahanga ryigenga kandi ryihuse kugira ngo hamenyekane ukuri kuri ibyo byaha. Uyu mutwe kandi urasaba ko hakurwaho ako kato k'ubutabazi, abaturage bakemererwa kugenda no kugeza ibicuruzwa byabo aho bashaka ndetse n'imiryango itanga ubutabazi igahabwa uburenganzira bwo kugeza cyangwa se kugera muri ako karere ka Minembwe. MRDP twirwaneho isoza ivuga ko ikomeje kwiyemeza kurengera abaturage b'abanyamurenge ndetse n'andi moko aturiye kariya karere. Ivuga ko bakomeje kwibasirwa n'ibikorwa ifata nk'ibifite isura ya jenoside bitewe n'ubwoko bwabo cyane bw'abanyamurenge bibasirwa. Bikorewe mu Minembwe tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Umuhuzabikorwa wa MRDP twirwaneho Ndakize Kamasa Welcome akaba ari we washize umukono kuri iryo tangazo. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Nkomezi James. Iyi ni Kabara TV1, twe nk'ibisanzwe turakagaruka.